Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe. Nk'ibisanzwe ikiganiro cyo nisobanukirwa mugitegurirwa kandi mukakigezwaho na Kedrick. Kuri iyi nshuro tugiye kuganira ku mugabo bita Lionel Messi. Nimvuga Lionel Messi urahita umumenya, n'umwana muto yakubwira uwo ari we. Uyu mugabo yabonye izuba mu kwezi kwa kane byari tariki 24/1987. Uyu mugabo yakuriye mu kademi ka FC Barcelona. Aha niho yanaje kujya mu ekipe nkuru ariyo FC Barcelona. Ikintu ukwiye kumenya ni uko uyu mugabo amaze gukina ekipe ya Barcelona zigera kuri 17. Mbere ho gato yuko ajya muri PSG, ubu kuri iyi nshuro arimo arakina mu ikipe yitwa Miami. Reka mbwire imyitwarire ye muri PSG. Uyu mugabo amaze gukina muri PSG imikino igera kuri 72, yatsinzemo ibitego 32, atanga assist 34. Yaje kuba yajya muri PSG byari mu kwa kane ku itariki 3 mu mwaka wa 2023. Ubu ari gukina mu ekipe yitwa Miami. Iyi ekipe niwe mukinnyi wa mbere ikinishije wikimenya bose. Uyu mugabo agenda akora byinshi bigiye bitandukanye. Afite iyo bita Messi Foundation ndetse akagira n'imigabane muri UNICEF. Ni byinshi agenda akora bifasha abaturage. Wakibaza uti uyu munsi tugiye kumuganiraho iki? Hari igihembo cyateguwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa umudari. Ni umudari uhabwa bamwe mu bantu bagira uruhare runini mu gufasha abaturage. Uyu mugabo akaba ari mu bari batoranyijwe mu bambikuye imidari nk'umwe mu bantu bafashije abaturage mu bikorwa bigiye bitandukanye. Gusa igitangaje, Lionel Messi ntiyigeze agaragara ku nyubako yatangirwagamo iyi midari, inyubako ya Perezida. Yatangaje ko impamvu atigeze agaragara ari uko yari afite akazi kenshi. Iyi midari yagenewe abantu bagera kuri 19. Ngayo nguko Lionel Messi nigeze agaragara mu bahabwa imidari, gusa umudari we n'ubundi nk'ibisanzwe uracyahari. Ndagushimiye wowe wahisemo kubana natwe. Niba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe.